Hürmetli kollegalar, bugün biz Tatar Gimnaziyasında ikinci Tatar Gimnaziyası Şihabuddin Mercani isimindeki gimnaziyada mındagı Respublika Kulem seminarda katnaşubuzga bik şat, bik köp üzübüz için məlumatlar hem yanılıklar aldık. Men üzüm Buğa rayonu 40 sadak Tıp Gümumi Bilim Biri Mektebinden Gabitova Yazgırım Selim kızı bulam. Selam barça Respublikada meni bilgen tanıganlarga. Men Buğa rayonu Яңа Шешқап Tıp Gümumi Bilim Biri Mektebi direktori Bikmulin Rüstem Deyan ulu. Bugün biz endi менә шушы konferensiyага килдек. Барлык директорларга, жетекчилерге бик зур рәхмәт әйтәбез килә. Менә без монда килеп ирештек, үзебезнең якташлар белән таныштык. Бик зур рәхмәт. Мен монда беренче тапкыр гына түгел, килгәнем бар иде. Менә Хәмәрияпа вакытында бик тә әйбәт, бик тә матур гимназия, шундый навигаторсыз йөреп тә булмый, адашасың. Әле ярый рәхмәт менә коллегаларга. Нәрсә әйтәс килә инде? Менә мондый татарча, татар мәктәпләре өчен мондый бәйгеләр оештыру, мондый конференциялар, семинарлар оештыру бик тә кирәк дип уйлыйм. Бергә аралашырга, менә укучылар шулай татарча, саф татар телендә сөйләшсәләр бик әйбәт. Минем теләк шул. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Apasılardan selam. İski Yamıralı Orta Mektebi'nden tağı da köp selam. Barnaş Orta Mektebi'nden selam. Şuri Barnaş Mektebi'nden selam. Buğa rayonu Tuğan Ağlı'ndan selam. Buğa rayonu Karlı Tıp Gümumi Bilim Biri Mektebi'nden zor selam. Alexis rayonundan bir tur selam. Şifreli rayonundan bir zor selam. İski soğuk avul okuyucularından hem okutuşçularından bik zor selam. Biguti Mektebi'nden selam. Buğa şəhərinin Tatar Gimnaziyasından selam. Buğa rayonu 40 sadak Tıp Gümumi Bilim Biri Mektebi okutuşlarından Respublikaga köp selam. Alexeyevsk rayonu Urmanovska Şıntalısı Mektebi'nden selam. Alexeyevsk rayonu Urta Diyanəli avlundan hem okuyucularından, mektebinden, Koynar Balqamdan selam. Buğa rayonu Yağa Tinçeli Mektebi'nden zor selamlar. Buğa rayonu İski Tinçeli Mektebi'nden bargızga da zor selam. Şüpheli rayonu Kiçikçilli Urtağı Mektebi selam. Buğa rayonu Kulçerkin Mektebi'nden selam. Buğa rayonu Яңа Шешқап Tıp Gümumi Bilim Mektebinden bik köp selam. Kazandan bik zor selam.